Ladangi don ka idea, ladangi le ka eru, kalong sukses bejengi. Kumtangi dai bendon ka idea. Te mentangan sumno re ngana pi re pi kuar baka sum nomar umlong re pi ban pedi. Wah. Te wana so kal eru ka hel bha perlok. Te mentangan don hangne halum nga thang sum hangne perlok. Baik kato kading. Bat kato ka spot. Kalau siat sum to ki iru yau kitli baju kitli te perlok nomor ba ngalas ngok sum tak kadau ngawan sum khnang sene sadom nomor kwa ban pen fresh ya ka jabing nomor ladang adon haying te ngiep ha haying saying te unta perlok ngalawan khnang sene salum ban wan thang sum sene te perlok kan iya pi ya ka bet sene sepo kadon ka hangne longru da sajat te nglabu ru ya kijan hang tu ha dabor ngan saj atat ber kijan ya kineru ngan saj tu nomor palai ba kal tingit plat kalau don kabar saj pet perlok ka jakaru pet ka he bha perlok sene kare ka penthor pet ka penthor kane cha du isati charum he bha perlok ka penthor sene rei portlang kumnem don phlang re takadau kalong kli bha ka penthor don stangki phlang yap satai hiliang pat perlok don ka khlau be ka khlau ru kalong ka bayar bha be piam be ka yar bha ka khlau ru sao dong la don da ka khlau te sum ru lajan aji pet kane ka don ru ka jingking kane ka jingking bela pensna da ka tanat rekam jongka sarkar ka soil and water conservation pet perlok kane ka jingking la pensna knang nakapta ki pajba khamtam ki nongrep sane te bun bha ki nongrep hi perlok pet perlok kar komset sum jonga pet kumne ki ma bersiuru ngadon tang arteli pet tang arteli ngabu ya ki ma bersiu haga jing sya te ngadon kam lai teli nrei ngaklem lap chu ya ki mau ngalat thaj banwat tagadau ngale tang arteli nrei haba karne kumne bat ka biang phayanga une kitli ngalapan abul pahang ne kumta ka umru kala thnam artat ngan the no ya kane ka bala thnam hang ne po kitli namar une kitli te ngam kwa ban penyong ken ngan su the da kane ka bala thnam hang ne po kitli ngan saset sebak une kitli nang tang ngan saset biang sedah kawe ngadon kam arspon hang ne ya ka khnang ba ngan sum namar lada tang sispon te ngam dap namar mentah portalang em dan kam sibun ka musaj nrete ban le khndiet ka musaj te da tha bha dan kam sibun ka musaj arspon hang ne te ladang lapan tram haem ladap te lada kam padap ru ngan ta siat ekstra biang arspon laispon da ladap ha te perlok ngan the no ya kane ka kala thnam hi lalong ngan the no ya kane ka thnam hang ne hapo kitli ngat set osbak nang tang sa siat biang da kawe shalom de perlok hable kumne hi menta perlok ngla siat mai beng ya ka pet perlok te ya ka thnam bat ngla the hang ne hapo kitli kum tangan tapno yo ne kitli bat ngan set osbak hang ne hau pat dung kitli pet kalau tap yu kitli nang tangan set no sebak dauneu plang une skum plang nang set daune na mara klem wanra nep da don kan nep te set kan nep te ngam wara nep ngan set dauneu skum plang pet perlok pet piam ladangi don ka idea ladangi le ka eru kalong sukses bejengi kumtangi dai bendon ka idea is important when you do anything
Pet kumtu kam lạch lẽ su là lạch lẽ te kan đai thak loi ka pet parlok Sate gilon ki jing brio pet Sate gilon ki jing brio tang ba jing nong kendong de ba iduk ba de parlok pet don saki klau sodong dadai perliur ne parlok istenat ba de pese ki mau pet pe kita mau ibang ba parlok pe kita mau piem istenat ba de pet sodong daga klau chene sa tempat don kapan thor pet parlok istenat ba de wow kane ka jingking bat ka de ka jaka ka bangawan sum ngan iya pi sapo pet parlok pet kati ka tabor bat ki jan jonga rengkat bat ka juti pet kata ka pla jonga nga thep jan khnang bangan phong sibit ladang ladep sum pet sathi bat kawa piem kawa ru menta portalang de kalarit la pau ki mau ki siap kane kawa de kam dei re kawa ka bahe kade kawa du mentah perlok ngan sumno ngaladon hang neu te perlok ngalabu iya ka khluj hau tayu kitli bat haga to kaspon te mentangan sumno andre ngan pun i re pi kwar bang sum nomar long re pi ban pedi wo te wana so ngan sa le video biang unda ngadep sumo perlok mentah perlok ngadep sum te ngan song sang ding suhang ne nomar bangalas ngokriat pet parlok kane kading tangsa stang kito ki ding ki baleng khot ki bang thang mene nrete don ding sire namar ngalasyat sumene te parlok ngan sa sajan pat onda ngalakham saat namar mene por bang sum mangayam kabenang ru kadum singi takadau ngalas ngokriat nre dade bang ada kriat hadu kata namar bakal eru kam dajur te sulong bang adon kane kading bat ngakwa ban saading swas phang ngan sa sajan pat onda ngala saad bha pi parlok usnu rupet lahe bhade usnu jonga nrei menta ngamut ban i snu no ngan sapet lada ya haban ngan sa i bet permanen ngam khap chure namar kat banga khap snu em ngasuyu bayong kli be menta la kham he usnu la kham sirkom namar ngala phong saad chiru kumta ngam dayu bayong kli sure hakini gisngi nrei te kat banga khap snu suyu bayong kli be te ngan sa i snu no menta ngan sa pet lada ya habat ka kli ka jonga ngan sa i snu permanen ngam khap sure ngan sa pen i parlo ke pi ka dur sai komen mo kade ka dur ke banga sudeng da usnu kai te parlok lada pi ya hap ya ka to ka dur ngakermen ba lada nga i snu ru kan ya habat ka kli ke jonga ngan sa i snu no lada ya habat ka kli ke jonga kan sai komen ya ka dur mo parlok ngan sabu habakut jonga ka video te parlok tangkat ne mentangan sajano kublai sibun kublai sajarngu ba filpet cekane ka vlog video jonga ngin sa siambiang haki wepat ki video